kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga iti laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga ti surat, di pagkasalitaan, ni pagayam tayong susan nga napauluan, awan pilpilyan ni ayat. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Taimbaga ni Papa, nga da ka namang pasyar kanyak, ni kano Ronald. Ay, da man namang pasyar kanyak manong. Mabigbig ti pamilya mi, mabigbig ti pamilya nga nagtaudak. 5 kami nga kakapsat manong ket siyak ti burdek, ken siyak ti kakaiso nga babae. Addan pamilya, digiti kakapsat ko, nga pasig basig met nga naggapoy ti mabigbig nga pamilya, digiti asawa da. Ket rumbeng kano met manong nemi akas kadakwada, ti agbalin nga asawak. Ket gapo ta awampay, ti inyam amok, kada papake ni mama, nga nubyok, nakaw, isudakid din, kano, ti agpili ti para kanyak. Kasla iti deta nga rabi, manong naming isa sarungkar ni Ronald. Hi, good evening, Susan. Ay, same to you, Ronald. Take a seat. Thanks. Papa? Awa niya. Iho, dahil nga ro din kini Susan nga nakutek salita, ha? Yes, Papa. And thank you, iti panang-entertain nyo kanya. Ay, Ronald, diyan ka din nagbidot, iti panakangig ko. Papa, ti awag mo, kini Papa. Kay, saan nga simbong bat, manon name ni Ronald, no diket ni Papa, ti simbong bat ako na, iha, kasi itong badlang, di pagtungpalan na. Iso nga, pagsalitaan yun, no intun ka iti grande nga panagkasarya. Sige, daka hindi ba ka mo magsalita? Pinanawan na kang garutin ni Papa manong name. Data ka ditirantam ka ibaga, Ronald? Timang ibaga nga, kaya't nakasawain. Awan ti sa bali pa, Susan. Samot nga nga mabalin nga iti opisina wano iti ruwar ti pangibagaak. No dito met lang balayo to make it formal and official. I love you, Ronald. I love you, Susan. I'm sorry, Ronald. Saan nga sikat sa puli? No saan nga siya? Sino ka ron? Tsak paya mo. Tsak paya mong ibaga. Tadyak pinasarakan. Yung mahunti pagdanagan, Ronald, tayo pakamok to keng kain to no, masaraka kunti lalaki nga, pakarik na kiti ayan. Wala, Susan, siyak ti kayat da papakin ni mamang mo. Agraman di kakabsat mo. Ngem saan nga isuda, ti makiasawa keng ka. No di kat siyak. Susan, ulitek, Ronald. I'm so sorry. Kat sabi ko tada ito ti umunakin maudi, nga panangisturbom kanya. Kasta ti imbagak manong neme dinaretsok ni Ronald, tawan ti mariknak nga ayat kang kuwana. Numan pa agpaiso manong neme nga iso iti idurdurun, da papakin ni mamakin di kakapsat ko. Iti may sangal daw, manunemi,
nga dag birthday nga ko pisinaak si Murutak kadakwada ket napang kami ti beach resort. Nagring ti cellphone ko. Ayan mo, adag dito yung beach resort. Pa, taapay. Agpapiknik, tibay sa kadagiti ko pisinaan mi. Birthday na ngamin. Nga di mo malayang pakada. Nagpakada kini mama, papa. Di na ka dimbaga, damagi ka di pa yung harod, no amok ko ma. Kinaoy, Susan, mga nutila at data nga raramida ma. Pa, saan ako nga ubing nga basit? But we are so concerned to you, iha. Si Kadiburdek, ken kakaiso na nga babae nga nakbi. Iso nga bantayan na ka nalaing. Saan ka mabaling nga sikat makaaramid ti pakaibabay ng ti pamilya tayo. Lalagi ba, hindi ka kakabsat mo? Hindi ko da, kaskan ka. Mabigbig ang pamilya at nagkapon, hindi kita asawa da. Napindas ti biyag da. Iso nga masapul bang katulad may da. Pa, awan ti pagdanagan nyo kanyak. I can manage myself. Sus, sa paandong arta gawid. Bye pa. Surungkon. Kaslak pala ubing nga basit ti pangyarigan na kanya. Dapapake ni mama, manong nemi. Ay, loko mga amin, tamakasara ko na ti pakiasawa. Tapno, uy, speaking of pakiasawaan, sunod jay. Inaribungbungan na kiti padak nga babae ah. Inak mamit makiaribongbong. Umasadagak sa diya nga paset. May isa nga lalaki, tinaribongbongan da manong nemi, lalaki amang ngalap. Napagimatang dagayam tinakalapan lang nga ikan. Ay, manong, data mo matigatangi? Ay, sorry miss, naudi ka. Tilangin inlasing ko nga si Daimi tinabati. Sayang. Deta nga klase ti kan tinabayag ko nga sapulen. Mailiwak nga sida. Nalakok mo't amin na ading. Naoti ka mo't ngamin. Nakita ka itay. Yung nakadayo ti takaiturungan ti imatang mo. Saan mo napupuutan nga insaglad ko ti pangkak. Ta pinayapayan dak digiti kakaduam. Katangin da ka no ti nakalapa. Iso ha, naghatang da amin dito lang si Daimi, iti saan? Iri, tanda umasadag nga bakit manong nemi. Ay, Alfred, anak ko. Adamit la, inlasin mo nga para ka na tayo. Adananang, naimpagal daw yun, ana. Ay, kastamad kang ka, ma'am. Ay na, nakapimpintas ka, ma'am. Ay, napimpintas ka pa yung kiti artista. Ay, kaya anak nanang. Nanang ko nang pa yung kanya kala. Nanang, Alfredo, alam nyo nga rin na kita ikanta, lutuin yung kita, mabisina ko. Ay, alawan anak. Alawan. Nana, mabaling ka dito may makipangan? Ay na. Ay, susa. Saan nga may karkari dyan kalapaw mi, ma'am? Ninanamit. Saan mo gan dyan kalapaw ti umay ko pakisidaan na. No dikit datang ikan. Ay, kasta. Ay, gumatang ko mga itay na nanang, so na, ang yung naipos mo ten. Kita, alam na, tangaroden dito, ma'am. Kita kayong ngaroden, ano pa yung artsidain nyo? Eh, saan nga bali, ma'am? Umayag lata magkipanganan. Ten, tulong kayo ngagluto. Nakat. Agang angaw kan sa. Saan kami anak agang angaw nana. Umayak. Sige, hintayon. Manong nemi impay-paysok. Si Murutak kadakwada. Ket tinulungak pa manong nemi ti bakit nga nangi-ready iti maluto. Ay na,
Nakababayin pa kay ka, ma'am. Susan, ma'am Susan. Ala, di, nalang, agat ikanta ma'am. Kati, nakabudpudo nga nakakinkinis ti kudis mo. Ay na, nga may karkari kang katikalapaw mi, ma'am. Magustuhan nga ron Ay, magustob ti kalapaw. Na urnos, na dilimanek, na dalus, na silap ti tatar. Ay, kaputag lamlampas work. Ikak ti spirma, o no kandela. Esperma ko na daw, kanda kandela, sulay so. Ne, inuag buray ken mabalinen. Nana, susan ko na ilatang kanak, hanga ma'am. Ay na isang sangayin sa na ito yung aldaw. Nakasanga ili kami ti kasken ka. Ma'am, Susan, na namukam laeng, kas makita, ngem naragsak kayo. Amo ka naragsak kayo. Ay, kahit nang naroon ako maano sa ampay nga natay, no adda ko mapalang dedi ingko nga ama, nagiti upat nga anak mi. Nga ni Alfred, di inauna. Nana? Awang pa yung nobya ni Alfred? Awang pa medyo malakayanan. Sa tultulungan na ngamin dikiti addina nga agbasa. Kina maestro, ti inrugi na idi. Ngem din na ituloy idi matayin, di amada. Kastagayam. Nagburekan, mayate, mabalin tayo ti manganen, ma. Susan. Alfred, anak ko, mangan tayong kada Susan. Umay ka na, anak. Jack pulos na lapdan ti kisti pusok, idi masaraka kun ti lalaki nga sapsapulek manong. Ipatpatig ko ni Alfred iti likodan ti amin ket patsek, nga ipatpatig nakbet. Ket inyarig kuman ti relasyon mi ken ni Alfred, ket langit ken inyarig ko ti relasyon mi ken ni Alfred, ket ti langit, ket ti langit ti bimaba iti daga. Masansan idin manong naming nga siyak ti dumanon iti lugar da Alfred, ket magustuhan na, wano magustuhan mi ti mapani ti igid ti baybay, nang runa no kabus jay bulan. Nako, dagay panakpak na. Iti ka dami, iti igid ti baybay, iti may sa kabus nga bulan. Nagtugaw kami manong nami, nga nagdalupisak. Nagtugaw kami iti kadaratan kalpasan nga inyukrad ni Alfred ti beach towel nga intugot mi. Manong nemi nagsanggirak iti barukong ni ni Alfred. Amo, Susan, numamisan kat kasladyak pa laing mamati. Ngayon patpatig ka? Alfred? Kanuri siya. Ipatpatig ka man. Apay nga si kapit na karignak. Itinapudnong ayat. Idinto ta sa anak ba't nga may kari. Sana ka may karikan ka. Bagnang kayo, idinto ta siya. Mamirmiraot. May sakla gagangay nga manggalap. Alfred, para kanya. Ket all is fair in love. Kenawan pilpilyan ni ayat. Di ba? All is fair in love. May kanito tunggal may isa. Ngayon mabuteng aksosan. Ano kumat kabuteng mo? Mabuteng ka? Naglabo sa kisangwanam? Ano? Nakabimbinasa kapag kataw. Ano kang tigbuting mo? Ano tinamnamayam nga ramidan na kitinaganakin ka? Kaya hindi kakabsat mo? Numamuan da, ti relasyon da. Alfred, patsik at tinapudno nga ayan, kat managsakripisyo. Tas ang kakadi ka nakasagana nga sakripisyo, Alfred? Nakasaganak, itan naman nga oras, Susan. Ngem no mabalin la ko ma. Ket awan ti may sakripisyo. Lumaban ta, Alfred. Ket agkari ka ko ma.
no siya kad na ikarikon ti amin. Ori no naksidendak nga anak ken kabsat ket awan ten yaman na kanya. Tinasken kad adda ka ken saan ka mapukaw. Ikariken ka. Ikarik met Susan. Ora anyat mapaspasamak. Ori no may sakripisyo ti kakaiso nga biyak ko. May labang ko lahing tinapudno nga ayat ko ken ka. Ikarik. Oh, Alfred. Oh, gyamanak. Iba't patig kawan ni unay. Kinunak manong nemi ket nagplastarak. Sa anak kong nga nagsanggir ken kuhanan no tiket simagwa. Ket data, naging narakop kami. Aging ka manong nemi nga naglanangan itinapaot dagiti bibigmi manong nemi. Alfred, Susan, nakaimimas dagiti bibig mo. Nakabangbanglo ka. Nakabimbintas ti pamaging. Nagmayat nga pusan. Dagiti mans. Alfred. Susan. Alfred. Imuyong manong nemi. Trimungsot kunak kuma. Dagiti daluyon. Nga ore kam laing maparparsyakan. Masapsaprian. Ti uyong munurungsot dagiti daluyon nga agburak iti kadaratan. Aging ka nga di mi napupuutan manong nemi ngagpadpana kami nga lamo-lamo ken ni Alfred. Nung atadamang picture kada kami manong nemi agidjat kape at gatas kunada. Napudawak manong nemi idinto ni Alfred ket kayo manggi ti kutis na kapungaron tamangalap isuna. Ngem na bisked ti pamagina mapnay nga kadagiti irut ti harakop na. Mapnay nga mga rakop ken kuana. Ken nakalalaing iti romansa manong nemi. Sumngaw dagiti asog kanareng engko nang runa no adda dagiti bibig ni Alfred iti parukong kuman. Naglaing agkalap, sumisid. Sisid marino manong nemi ti aramidan na tamangalap nga rod isuna. Oh, Alfred. Alfred. Susan. Oh, Alfred. Ket idi maamuan manong nemi ni Papa ti amin pinagalabat na ti tungpay ti rupak manong mangibabayin ka. Babayin ka. Papa, nakakababayin ka diti agayat itinapudno. Minamauyong nga ayat. Nagadurita ti sabali nga lalaki. Nagadurita nagiti aram ken ka mabig nga lalaki at dadta ni Ronald. Kalpasan na niya pala klase ti lalaki tining paunay kinalaglag mon. Uwain manong nemi dinusanak nga dinangran ni Papa. Kastangon ti pungtot na manong nemi. Nagadutit ha. Ngam apay nga dahi pay nga mamir, miraot! Gabutad na keng kuha ng tiragsak ko, Papa. Adaywam. Pa, adaywam. Adaywam na dyan nga lalaki. Adaywam! Diyak to remiden na ito, Papa. Tanapat patig ka nila dyan nga lalaki. Ngam itita kami nga kapamilyam. Langit lading nitek, Papa. Ngam ni Alfred, kapat gan kanyak. Nukasta matlaing. Pumanaw kan! Kapot na itumitlay ng aldaw. Imbilang dakan nga natay. Pumanokan! Awan nga ro tinaramit ko manong naming yun na nagtungpal. Adamat idi ni mama manong naming saan nga gununi. Amok
pacheck na saan kumakayat ni mama nga pumanawa. Ngem ore nga ta igawid nak ni mama manunemi awan ti maaramidan na kabutan na turay ni papa. Ken pati diri kakabsat ko manunemi tinawagan dak kapidag sawsawan dak. Awan tinaramid ko manong no di pimanaw. Ket si Mang Petak iti balay wenno kalapaw da Alfred. Ket mo nga sawan Susan. Makipagnahed kan kami. Malagsidan no, di mo kayat, Alfred. Kayat ko. Ngam sikat ipang panunutik. Saan ka narwam, ti kasto yung nabiyag? May ruwamak to, Alfred. Maagasam ta, di kodson. Di bagid idam, di aircon. E dito ta, papagla dito, yung nagtangken. Hanga bale, ore on aircon. Nakalukat lagi tawa. Naglamiis dito, agapot na baybay nga ako. Angin. Walang ay, Susan anak. Handa makasapol kang ka. Na? Sino makasapol ka ni Susan nanang? Ronald kanu tinagan na. Ni Ronald? Impakadak manong nemi kini Alfred nga kasaritak ni Ronald. Nagsarita ka mga rod manong nemi nga madalayang ti asideg ni Alfred. Ano pasapol mo? Ronald, imayak. Imayak ta kahit kula mapaniknikan amis mo ti kinapudno Susan. Pudno gayam ngagmauyong kan? Wen. Agmuuyong ak ni suman ti pamatiyo. Iso nga sardengan akong Ronald. Talaga nga sardengan kan? Tapat check nga saan kan ng virgin. Talaga. Ngem nasakit na ito ginaramid mo, Susan. At dahil din nga kinayat mo na itang lalaki ng mitisyak. Gabuti sa tipat-patag ko, Ronald. Ngem tandaanam da ito yung ibagakyan ka, Susan. Agbabawi kan to. Nagipagnedak nga road manong nemi ti ayan da Alfred akas kamlag asawan gabutag kakaida kami. Masansan nga iti uneg ti kalapaw ket agwayong no kwa manong nemi. Iso nga gabutag gwayong no kwa. Rumwar kami ta kalapaw mapanggam ti igid ti baybay. Sadyay awan ti gwayong. No kasta manong nemi no panakpaken nak ni Alfred. Dito yak nga nagnaed, dito yak nga grubuat nga mapanti opisina, dito yak kalapaw, manong nemi ti ayan da Alfred, sang patak ni Alfred, no kasta nga gapuak ti opisina. Diti may sangal daw, manong nemi, adak ti opisina, ada tumutawag, ti cellphone ko. When, naka-silent, ngem, agba-vibrate. Sung batak ang mga emergency ko na. Hello? 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 Susan, anak ko. Nanang, apek sang sangit kayo. Dakas ka na pasamak? Ni Alfred, anak ko. Intaray na to hospital. Na? Nalmas? Kasta? Anong pekan nalmas ka naglayang aglangoy. Ano ko magpaka-hospitalan na? Kita mangalap iso na. Napaltugan. Hanya? Napaltugan? Wine. Ni Alfred, napaltugan. "50-50 ti kasasaad ti lalaking ipatpateg ko manong nemi. Ngem babaen, tinaimpas ni kan nga panagkarkararag mi ang mga ipatpateg keng kuana. Ket na ispal iti likodan, agrabe ti panakapaltupaltug na. At large, ti pimaltug keng kuana, no pay pacheck ani Ronald ti mastermind, iti napasama.
Ket gabota saan nga umanahay ti ornong ko a kwarta, manunemi, imasadagak kada papa. Ngem kasto ti kunan. Hanya ti masapol mo. Ha? Kaya sino ka? Papa, di na kawawagan ti papa, gabota saan ka nga mamo. Siya ni Susan, papa. Di ka kayso nga babae nga anak yo. Natayen di Susan nga anak me. Mabapang nga siyo, tatulungan tak kuma. Saan ngumanin ti kwartag, tapno mairwar ko ni Alfred iti ospital. Pautangan tak kuma, papa. Pumanaw kan! Pa, pumanaw kan! Gabutawan to pulos ti maoray mo nga tulong ka na kami. Pa, nunas kin nga pa rin tumakita sangwanan nyo kitaramidek. Papakawan daklaing, kan matulungan daklaing. Pangaan sa iyo, papa. Hindi agsubli akong ti ospital, manong. Adan puot ni Alfred. Kumusta ka, Alfred? Kumusta? Inikanak pa lang ni Apo Diyos. Inikanak pa lang ni Apo Diyos ti kundaway kong agbiyak dito lopong, Susan. Gabutan na kayo imbag ti Diyos, Alfred. Di na kayat nga aglading ita, kayat na nga ituloy ta, nga ilaban tinapudno nga yan na yata. Kaya niya ti sumarunong haramidan da. Kalpasan nga namuan ta nga si bibiyakak. Ure anyat araramidan da. Sana tangang baybayan ni Apo Diyos. Gabuta mo na nga pinatig ta. Iba't patig ka onay Alfred. Mas paganyak, Susan. Ure man no agbaligi da nga mangpapate kanyak. Ure ulit-ulitan da nga gudasan ti kakaiso nga biyag ko. Santo pulos ng palbaliw tinapudno pa na kahit kuking ka. O Alfred, ure siya. Ipatpatig ka mo't unay-unay. Ket ure ni patay. Ket di nakabailan. Ti mamagsi na kanata. Ana, ure ni patay. Ket saan nakabailan. Ti mamagsi na kanata ko na. Manong nemi naglabas ti padawen, aking kang iti may saldaw. Hi, sweetheart. Hello? Lumugagan, tagawitan. Okay. Imay dinagas, manong nemi. Uno imay dinagas. Napangko dinagas ko na kuma. Manipod ito pisina, dinagas ko ni Alfred. Gabuta, pinagbasak isuna. Dinagas ko isuna manong name it eskwela. Lumugag yan, tintan. Ah, kumusta di pa nagbasam, sweetheart? Ah, sweetheart nga teacher to be. Nalay nga, sweetheart. Awan ti mangatiw kaniya. Talaga, wey. Siyak lang nga mangalap kata kami. Ano na? Si siyak lang di mangalap kata kami. Iso nga ti mangatiw kanyak. No ba nagkalap ka talaga nga nalaing ka. Ngem, ti pagsasalitaan takit na. May banggap ti pa nagbasam, maestro to be. Awan ti pagdanagam sa Susan Twitter. Ha? Awan ti pagdanagam. Taga, uy, makapaggraduara, agbalinak ang maestro. Sapay kumaa, uy, sweetheart. Matungpal tarapap kung agbaling ang maestro. Naman naman yung data. Kaya ka, kumusta ka, met? Kumusta mati pa nag-umpisinam? Okay, met, sweetheart. Kat kan kanayon kong hidaw-dawat na sabi ko tawan tuntun nga nakahanang parikot ta. Kan kang runahan ti amin, sabi ko mapakawandak tun na papakin ni mama, kan irikapsat ko. Dito launay ti kang kanayon kong hidaw-dawat iti Diyos.
Ay king ka manong naming iti may sangal daw inasidgak ni Alfred. Kung naman na nakasukat kan. Jangar na mo no anya tibadok. Ala ni ditoy. Naskin ka di pa ilang pilim tibadong. Kat intala iti ayan da papaki ni mama. Mapantaman yung dumawat ti pamakawanda. Bareng no mapakawanda tayo. Mapakawanda ta itan. Dahil tulatan. Sige. Isuot mo nga ron ng taintahan. Oh. Ano katawaan, Susan? Tipiglat iti tiyan mo. Kasla nakadalupisak ako rita. Ano? Uy, hindi kitipiglat ti tiyan mo. Kasla tayo nakadalupisak nga kurita. Oh. Uy. Kahit agnanayon to. Agnanayon to latang malaglagip ko dito dandani. Panang papatay da kanya, Susan. Babayin sila nga piglat? Ngagingganay ta. Kat di pa nabalod ti akin aramin. Samong nga panunutan pa dita, Alfred. Tinapati kita. Kat nagsardingdan. Tilangin parikot ta. Kat di kita naganak. Kat kakapsat ko. Kat sabi ko nga. Tayo ti mabihid. Kat mawatan dadun ti kinapudno. Ado pwede kita naskin nga namidan ta, Susan. Tas kumatian niya. Aktor pusak tupay, mangisuro akto maten, ket kang ronan ti amin, ti panagkasarta. Ken ti panagaramin ta ti anak ta. Dumting to amin di kita, sweetheart. Ken inton no, mapasama ken di kita, sos, siyak tungatan ti kararagsakan nga babae dito'y lobong. Matong palton di kita rapapta. Ket kasta nga rod ti napasama, ket kasta one ti ragsak mi, manunemi, idi tamatungpal di kita nga rapap mi. Pinakawan na kami da papa, kini mama, kini kakapsat ko. Nagkasar kami kini Alfred, mangisursuron ni Alfred, kini adan may sang anak mi. Ket tikasla nakadalupisak nga kurita piglat ni Alfred, itipoksit na, dahito iti nagbalin manunemi, nga pakalaglagi pamiti pasamak iti napalabas. Nga mangipalpalagip da iti napalabas nga didigra ti biyag mi. Nga panangipaneknek mi ti kinapudno ti ayan-ayat mi kini Alfred. All is fair in love. Awan pilpilyan ni ayat ako na. Dito nga rin ti pagkasalitak, manong ganagyaman unay ti anus mo naging basa. Yan sabi ko matadaman na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak nga nagbuya, more power to your program. Tingor dagyaman nga pagayam mo, Susan,